guys, amazing, people. Oh, right kabisa, mwite UJ number one kabisa, nkubwira ngo ibintu byose bimeze fresh. So ubu dukurikiranye live Instagram, YouTube channel, ndetse na TikTok, ndetse ni ufite na Twitter. So guys, reka nkubwire ngo kabisa turi kumwe n'umusani witwa King James, yamaze gupita hanze akaguma kameze fresh. So indirimbo yitwa mfata kabisa, ni indirimbo navuga ngo imeze fresh, indirimbo yitwa mfata. Akazuke kameze neza cyane. Mo bebe, ntugire icyo utinya, wemerewe byose. Yeah, mfata unkomeze, te amo bebe, oh bebe. Right kabisa, ni akazuke kameze neza. So niba ukunda tujyana nk'utwe nyine tuba turyoshye, nyarukira kuri YouTube channel ya King James, umwami James kabisa, bamwita Ruhumuriza James. Ni umusaza kabisa hano, navuga ngo amaze igihe kitari gitoya muri game, muri music kabisa. Navuga ngo ibintu byose abikora neza, ruzungu yaraje akora byinshi, atwara ibikombe bya guma n'ibindi. Reka nkubwira ngo rero, niba ukunda uturirimbo twe, uri umufana we, nyarukira kuri YouTube channel yiwe, indirimbo yitwa mfata. Yitwa mfata. Naho ahangaha uri ni ku Gihembo TV, akanda subscribe, share, like and comment, ndetse kabisa twemeze twibanire umunsi ku wundi. Ngiye nkomeza nkubwira ngo utwo views twanyu nitwo tuturemera, nitwo dutuma twibonera n'ibirayi ratagiye nako nababeshya, sibyo se? So reka nkubwira ngo rero ako ga subscribe ngiye ubu ntereyeho kaba kamfashije rata, bya bindi abantu hirwa bababwira no buriya iyo warebye aka video kanje ubu ntemeye, ubu yewe ubu n'ibirayi biba byabonetse ubu wabimpaye. Ndewe n'uyu kandi subscribe ho rero ubukoze umuti wa nyawo, sibyo se? Ngaho kandi subscribe rero, like, share and comment, nyine unandemere nyine nk'undi musani wese, sibyo se? Ciao ndabakunda, ndabikunda.